Kulumak lishabil esili a Jesucristo, Josh Ibaon San Juan. Tohanakli Jesús kishjere. Relik chikyal ninjere. Ani inkana numek salirokebal lishkoraleb di karner. Sa halam panchik na akek na takek ut na piskok chisa. Aan ak elk utak kamsinel. Aut lina ok sali okebal aan ak akaliom reb di karner. Lah ilol okebal na teok chiru ebli karner ne kerabi lish jabshkush. Utaan nash bokeb lish karner rikin lish kabaeb ut na risieb chibek. Ut nak akhrisi chishkunileb lire kamolbe nak nashik chiroeb. Ut ebli karner ne keshtake shpanak ne keshnaw rabinkil lish jabshkush. Abanan inka teshtake hunak li inka ne keshnawru. Elelik banchik teshpanu chiru shpanak inka ne keshnaw rabinkil lish jabshkusheb li khalanepchik. Di khalkhokil ru atina indi kishchili Jesús re. Inka keshtawru. Hokanakli Jesús ki atinak kichikrikine. Relik chikyal ninjere. La indi rokebaleb li karner. Chishkunileb li shekulung shpenkwa chiku. Ane bak elk utak kamsineleb. Apan inkashe abik shpaneb li karner. La indi okebal. Anita ok sa inkaba kolpilak. Ta ok ta elk utishtaw shkwa. Lak elk kakui elkak kamsing ut sachok narah naknachalk. Lain shinchal krenak te kwang juam ut ta kwang chinum tahenak. Ratin likakwa Insan lokal pakwa